Hi guys, मैं वासी वीडियो सिदी मेकअप की वीडियो ने बुको आइना हौजिक तौरिबा मेकअप सिने सिगी मेकअप से हौजिक यामना ट्रेंडिंग ओइरिबको हाइदि नो मेकअप लुक से को अदुना आइना दुम ट्रेंडिंग से दुम फॉलो तौने बुको अदुदि कमाई की हाबदो दुम येंगमिनर से यामना ग्लो काबा म पीबने बुको अदो सिजदा यामना मरु ओइबा म यावरिको अदो खंगमिननाबा वीडियो से लोय फौ येंगमिनर से हौरसे अदुदि स्लिन लिबाम खतंग देसनगे चिमांजे यान थी मूवने अदुम थी दसी और अदो जो खरा छिना खितंग सिनम नंबी मान दबदि मान अदो अदुदि म्याम के एब्जे हौरजिको अदो ngasiदी ai sunscreen gumba primer moisturizer amata sizinaraybuko adu yawba serum ama sizinadoini haidi facial oil nebuko to sizinarke nature sure dagi nebuko pores and mark premium facial oil haibuko sizinadoini ado kaigumba thorikup kumba thungba leiba mi oragadi ko sizinaba matamda yam tina kanagani buko aduni aingonda hangap yawreba thorikup ki ko ado sizinarge ngo ai dum description da link to piram doine buko mai kawta sida leire ai si direct doine buko hana sise ayu ka nungdanga pulap sizinaba yai buko ayukta sizinagi tarde moisturizer gi mathau tadre sunscreen gi mathau tadre masada loina mak thona ba aduga khoi gi sunscreen gi mathau tawba haidi UV rays tagi ngauthokpada aduda sida yaweba ngauthoknaba changdo adudi hojik haurase ai adu magi texture hana ulake ko ai khutta ado mayangju dum khangni ba nungai gadaba da laire mai texture se tina nan thokpane haidi mai khuiba khotpa wrinkles gumba aduga fine line gumba aging gumba leibedo adudai ju ngau thokpane bu ka do ai hojik tairage si se hana sigi oil se 100% natural safe and effective oil bane sida yor se 100% pure and cold pressed oil extraction from moringa and aloe vera yawe sigi serum se unglow kumba aduduga mai check khaiba mai chere lauba adugumba da moisturize fazan taw hydrate fazan taw ke hani smoothness oihanbado adudu oibane aduduga keratin se naturally build tawebako aduduna khoi gi skin se khuijan handabi youthful oibada yamna mateng pange aduga blackhead kumba under eye dark circle lebedo adugumba da su dum sizinaba ya adu engni gumba fan bada su dum mateng pange aduga dead skin gumba blemishes kumba leba scars lebedo adu su fazana exfoliate to han bane ko akhoi gi harmful pollutants sing dagi su fazana ngak thu ema panung thokpa oirgadi ko ofun wal fun changraga su si tai taragadi yamna thadokan da aslam kokpodo adu do oini ba adu akhoi gi minor rashes kumba aduga minor cut tawgiba gumba leidana ko adugumba da su dum sizinaba yai kai gumba leiba yorgadi haba ko yengo myam sigi facial oil je yam tina glow kar ne ko mai je ka ni yam na ting bo do adu do oi han bane bo ko sizna ba yam nungai adu do manam budi kitang thawing manam moi kai tawe bo ko adu myam sigi serum se nupa su nupi su loi namak sizna ba yai adu do ga pregnant oi ba nupi de sizna ba ya de ko haidi sigi serum sida ko 80 types of antioxidants amasung anti inflammatory compound yauri bo ko sigi facial oil je ani yam pamjana sizna ba maram ja khoi gi skin je yam na young oi han ba adu do ga supple oi han ba do adu do oi hale bo ko mangon do yam luxurious oiba serum highest nutritional content yauri bako sida yauri se vitamin A B C D copper iron magnesium manganese silica zinc su yauri bako adu duga sida khwaidagi hena yamna mathau tawbagi yauri se oleic acid anama yauri bako 72% di adu do yawi adu na khoi gi skin da yamna kanaba se piri ni ko ado pam taragadi ai dum description da dum link to hapam ge ko mayamna dum check out to biyo pam bi taragadi asuk ki mati kanaba ne sigi nature sure ge facial oil je ai tar ado pam ta ai dum description do check out to biro ma'am ai foundation dai ro ko concealer tang ne ko ai dai doi sa hai di foundation da ingon da hojik ya napsan ba wat li ba ko adu na ai concealer ai dai ja ge ai mai ja dak nung ju le bini na concealer na dum ai foundation no ina dum season ai ko smai na do ni ai na ga video dum na mi da ai foundation na tai de ba ko brush nung sponge na ga ai blend taw roi hai di yamna koi man lak pa gi nungai te ai khut na dum taw ai ba ko khut na dap tor ke hom ka sine na yam tina nungai right masagi all the station gi bagi yong ne mai je yam na lek law ne haba adom yam angon da adum thar ku ki ka hang pa do hojiki do dum leiraga yingbiro tairaga dry oi ba mi gi su yam kanani so ai powder ki tang khai thajan jar ge glow phajang ka tre
ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯦ ꯐꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯌꯦꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯣꯏꯔꯨꯔꯒꯅꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯐꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯐꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯈꯟꯖꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯣꯏꯁꯤꯔꯥ ꯐꯣꯏꯔꯣꯏꯁꯤꯔꯥꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪꯈꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯁꯦꯗꯣ ꯃꯆꯨ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯊꯥꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯈꯥꯝꯇꯦꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯈꯥꯝꯇꯦꯛꯄꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯩꯁꯟꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯂꯥꯏꯅꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯌꯦꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯁꯀꯥꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯩꯁꯜꯂꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯒꯗꯤ ꯁꯥꯡꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯗꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯥꯇꯣꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯃꯨꯕ ꯊꯥꯖꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯁꯦ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤꯅꯅꯦ ꯄꯥꯛꯄꯃꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯗꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯀꯕꯣꯛ ꯁꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯂꯁ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯕ꯭ꯂꯁꯇꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯞ ꯕꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯂꯨꯛꯀꯤ ꯈꯨꯀꯦꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯕꯣꯛ ꯀꯕꯣꯛꯇꯪ ꯊꯛ 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 ꯑꯣꯀꯦ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯅꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯇꯩꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ sina miyam. Sibu kawi mayam no makeup look haito. Makeup tau da ba di manba aduga tau di tau ba. Sas. Mai pura lang khat kra ba ngasai gi kaino du na nungai man ba do. Adu du gi mai di lek la hor fa jadra miyam. Am thina kana ga ni na khale nupi khudi makki ko nupan se jina ni ba lei tar ga so. अदो मैम गसिगी मेकअप से यामना ग्लोई ओहलिसे हाइतारेने का ग्लो का हनबिरेसे मरुइना आई सिगी फेशियल ऑयल जिनानी को अदो मैम सु पाम तारगरे आई दम डिस्क्रिप्शन दो काउबिगनु को अदम चेक आउट तोबियो अदो ngasiगी वीडियो से साइड लोसन जरगे मथंगी वीडियो दong थेंगनरसे लाइक सब्सक्राइब शेयर दो काउबिगनु अदो केहानिंग बा मेकअप मोंग लेरगदि को अदम मेकअप की वीडियो जे नुंगाई तारगदि हाइतारेने अदम मेकअप करम मोंग तौसिगे हाबदो दम कमेंट दम हाइबिरमो अदुदि लोइसलागे बाय